Rashford ari gukora ibishoboka byose kugira ngo agume muri Ese Barcelona nyuma y'igihe cyiza yagiriyeyo ari intizanyo avuye muri Manchester United. Uyu rutahizamu w'Ubwongereza bivuga ko yemeye no kugabanya amafaranga ahembwa ndetse akaba yiteguye guhindura amasezerano yari yumvikanyweho kugira ngo transfer ye ibe yoroshye. Kwamaza kwa Rashford muri Barcelona byatangiye mu mwaka w'imikino 2025-2026 ubwo Manchester United yamutizaga muri iyi equipe yo muri Espagne. Icyo gihe benshi bibazaga niba azashobora kongera kwigaragaza ku rwego rwo hejuru nyuma y'ibihe bitoroshye yaramaze kunyuramo i Old Trafford. Ariko uko amezi yagiye ashira, Rashford yagaragaje ko akiri umukinnyi ukomeye ushobora guhindura umukino igihe icyo ari cyo cyose. Mu mikino 48 amaze gukinira Barcelona muri uyu mwaka, Rashford amaze gutsinda ibitego 14 atanga assist 14. Iyi mibare yatumye abakunzi ba Barcelona ndetse n'abayobozi b'ikipe batangira kumwifuza by'igihe kirekire. Uko yitwaye mu mikino ikomeye ya La Liga ndetse no muri Champions League byatumye agarura icyizere yari yaratakaje igihe ibintu byari byaragoranye muri Manchester United. Nubwo Barcelona yifuza kugumana Rashford, ikibazo gikomeye kiri hagati y'iyi kipe na Manchester United ni amafaranga y'igurwa rye. Manchester United irashaka miliyoni 26 zirenga z'amayero angana na miliyoni 30 z'amapaundi kugira ngo Manchester United yemere kurekura uyu mukinnyi burundu. Gusa Barcelona iri mu bibazo bikomeye by'amafaranga, ibintu byatumye iyi kipe itabasha guhita yemera ayo mafaranga. Amakuru aturuka muri Espagne avuga ko Rashford yari yaramaze kumvikana na Barcelona ku masezerano y'imyaka 3. Muri amasezerano harimo no kugabanya umushahara we ku rwego rwa 40% ugeranije n'uwo yahembwaga muri Manchester United. Ariko kubera ko ibiganiro hagati y'amakipe byatinze kurangira, Rashford ngo yemeye indi gahunda nshya yo kongera imyaka y'amasezerano ikagera ku myaka 5. Ibi bivuze ko Barcelona yashobora kugabanya umutwaro w'amafaranga yo kumugura ikayakwirakwiza mu myaka myinshi. Mu mategeko y'imari akoreshwa n'amakipe yo muri Espagne, amafaranga y'igura ry'umukinnyi abarwa hakurikijwe imyaka y'amasezerano ye. Bityo rero amasezerano y'imyaka 5 yafasha Barcelona kugabanya amafaranga yajya ihabwa buri mwaka kuri Rashford. Nubwo Barcelona ishaka ubundi buryo bwo kongera kumutizwa aho kumugura burundu, Manchester United yo isa niyafashe umwanzuro nakoka. Ubuyobozi bwa United bwatangaje kutazemera izindi ntizanyo, ahubwo ko Rashford agomba kugurishwa burundu cyangwa agasubira muri iyi kipe. Ibi bibaye mu gihe muri Manchester United hari impinduka zikomeye ziri kuba. Ruben Amorim wari waragiranye ikibazo gikomeye na Rashford ntabwo akiri umutoza wa Manchester United. Mu gihe Rashford yari atakibona umwanya uhagije ndetse n'umubano we n'umutoza warazambye cyane. Benshi batekereza ko nta yindi nzira afite uretse kugenda. Ubu ariko hari amakuru avuga ko Michael Carrick ashobora kugirwa umutoza mukuru wa Manchester United mu minsi iri imbere. Carrick wahoze akinana na Rashford ashobora kuba umwe mu bantu bashobora kongera gutuma uyu mukinnyi agaruka mu buryo bwiza muri Manchester United. Nubwo bimeze bityo, Rashford we asa n'uwamaze gufata icyemezo. Amakuru ava hafi ye avuga ko icyifuzo cye gikomeye ari gukomeza gukinira Barcelona kuko kuba yarongereye kubona ibyishimo byo gukina, gukundwa n'abafana ndetse no kongera kwigaragaza ku rwego rwo hejuru ni bimwe mu byatumye yifuza kuguma muri Espagne. Abasesenguzi ba ruhago bavuga ko Barcelona ishobora kungukira cyane kuri uyu mukinnyi mu myaka iri imbere. Rashford ashobora gukina ku mpande zombi z'ubusatirizi ndetse no hagati ya nimero 9. Ibi biha umutoza amahitamo menshi
umuvuduko we, ubuhanga bwo gutsinda no gukora assist byatumye aba umwe mu bakinnyi b'ingenzi ba Barcelona muri uyu mwaka. Ku rundi ruhande ariko hari abakunzi ba Manchester United bifuza ko yasubira iwabo, bavuga ko Rashford ari umwe mu bana b'ikipe kandi ko ashobora kongera kuba inyenyeri muri Premier League igihe yaba hawe amahirwe mashya n'umutoza mushya. Ikindi kiri gutuma iyi transfer ikurikiranwa cyane nuko Rashford yemeye kugabanya umushahara we ku buryo bukomeye. Mu mupira w'amaguru wo muri iki gihe si ibintu bisanzwe kubona umukinnyi ukomeye yemeye kugabanya amafaranga kugira ngo agume mu ikipe yifuza. Ibi byerekana uburyo Rashford yifuza cyane gukomeza urugendo rwe muri Barcelona. Niba aya masezerano azagerwaho, Rashford ashobora kuba umwe mu bakinnyi bazandikwa mu mateka ya Barcelona nk'abagaruriye imbaraga z'iyi kipe mu bihe byari bigoye by'ubukungu. Ku rundi ruhande Manchester United nayo izaba ibonye amafaranga ashobora kuyifasha kugura abandi bakinnyi bashya mu rwego rwo kongera kubaka ikipe ya Manchester. Kugeza ubu ibiganiro biracyakomeje hagati ya Manchester United na Barcelona. Abafana b'aya makipe yombi bakomeje gutegereza kureba niba Rashford azaguma muri Espagne cyangwa niba azagaruka muri Premier League. Ariko ikigaragara nuko uyu mukinnyi yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo inzozi ze zo gukina muri Barcelona zibimamo. Iyi ni Pacific Sport Official. We ukunda ibiganiro byacu ntibajye gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru y'imikino agiye atandukanye, update azigezweho. Reka tubashimire rero, amakuru yacu nakagaruka.